ورده سری هر تشتی پرورده معلوم ل دوان سالن داویدا و زانن کو ل زانیگه ما بشین کردی بون یعنی و مزونی خوشی دان 4 سال خلاص بو سالا وقت بجن ام بجن کتن آستا کادنه یعنی مزون بون و خلاص کرن ل جا افجار دوارن پرورده دا کورسین ین کرمانجی کورسین ین تفسیری دینه هم بریم تایبتی زانیگه وان کورسان ودکن زانیگه ما تایبتی موش ین زانیگه آرتوکلیه ین دیاربکر بینگول تونجلی درسمه اوان زانیگه ما کورسین ین پرورده ین زمان کرمانجی دیدن جا گلک دواراندا یک جوان اوکو او جی یا هری داوی کورسک وکرن او کورس جبو خواندوانن ین موشه بو زانیگه موشه بو لوی در کورسا کرمانجی yani bir zamanı kurmancı perverde her vakt kursa tefsir ete. Bir zamanı kurmancı. Kambere xobden ve deri. Bavaya kazindi hem amosen ve deri hem akademisyen ve deri. Beka ravşa ve deri çavaya emerhim ven Şahin ligelmine Şahin sıbata bxir be Slaveme mevan eteraji hane kursaka usa hoş ve kirin naxwa devanê me tên wê derê û bê peretêne wê derê hem hînê kurmancî dibin, zaravayên dijî dibin, zaravayên Kurdî jî dibin, hem jî gelek dersên dijî bi kurmancî dibin. Hûn çi ji me re bêjin îro? Sıvaba bixêr keke Hüseyin. Mala li zanîgeha Buş Alparslanê me di zanîgeha me da proje û kursê girîng tê çêkirin. کوبلا کو دخیره داته باهم او بشا زمان کردی و ادبیات کردی به هم روان قرصین که چیکن جواب قرصین که در انوی کو آگی ام دقت مدیکشینه یک جی به کردی تفسیر قرآنه یک جی لسر زمان کردیه خیلی دیگه که به فارسی به زمان فارسی به زمان انگلیسی به زمان نکشی قرصتن آماده کردن akademisyenim ve mamosteme zanengi akademisyen Şeyh Mus Orkin, Meliktaş, tevi İkram Filiz mamosteme bepere van kursenki dedi xwendekara emana juanra em juan bepirsin bere ev jumara daha başkan bikin mamoste akademisyen Şeyh Mus Orkin emana jmera kalke kerem mamoste مرحبا سبيشي جبو همو خوات كارن ترتش شي سلام خدشين خود قواتهم ان شاء الله لویداری ام وکی کما خیر خازن موشه به هفکاریا کماله و زانینگه ام کورسن زمان کردی، کورسن زمان فارسی و عربی انگلیسی و کورسن دن هر وها جغینی و کماله آلیکاریا خواندکاریم گندان خواندکاریم فقیر هجارت که از بخال ور ماموستای زمان کردی مد کورسی داشتم با آوایی که بپره یعنی جبو خیره درس زمان کردی دیدم ده وان کورسان ده کورسامای هری مهم جبو وان کسانه که مأمور یانجی ماموسته بن یانجی خواندکار بن جه غرب ترکیه هات بنه ویداره و زمان کرمانجی نظامه ام خوشید بینو که گله کس تینه واندران مأمور خباتکارن لولات من سکنم باشد چن چند کلمه کرمانجی فرد بن و بجنم هنه کرمانجی دزانم موی آستک بلندتر کرد ام ویداره با آوایی که بپره بلاش جبو خیره کورسن کرمانجی دادن هر هفته 2 ساعت 3 ساعت ام وی درسی دیدن و ام دبینن که کسی قط کرمانجی نزانن لوی داری خواندکار به یانجی ماموسته پرسونل زاننگهی با بسایل وان کورسان کرمانجی فرد با زمان ما فرد بن و هر وها دخوازن که وقت جوی داری چون اولات خواه قنبه دا آستا دست بگه دا بکنن زمان کرمانجی با آخر Van kursen ki beyperette yani beyperedin xwendekara via ça jwara ça zor naye yani براستی لگوری قناعتامن وقتی کجبو خیلی به برکت ویشی زیادتر دادن هر وها هم بشتاری کورسن ما زیادتر بونه هم جی برکت کورسان زیادتر بونه یعنی بلکی افکس اگر کجسر اینترنت یا جسر کورس اقدام و پروردهی بدیتن افکاس پیش ندکتن yani ez dikarim bibêjim di nav 6 hefteyan de xwendekarim ku qet kurmancî nizan yani zimanê Tirkî zan û kurmanciya wan qet tuneye niha kurmancî fêr bûne û çîrokên ku ji bo zanan hatine nivîsîn çîrokên hêsan ji sedî 80 ji sedî 90 fêm dikin ev tiştek pir muhîm e li gorî xenatam
Van kursên ki sade ji boî beşa zimanê Kurdî edebiyata wî ji beşînekê jî xwendekar tê. Nîviya ji ber dê çi? Yani براستی د کورسên me de ne bi tenê ji beşa Kurdî ji hemû beşên zanîngehê hem xwendekar tên hem ji derve de mêvan têne kursên me ji xeynî wî gelek kesên xebatkar yani ku di zanîngehê de yan li mûşe memûrin yan jî mamosteyên beşên dine. Mesela mamosteyên beşa Tirkî jî tên li vê derê û di asta destpêkê de zimanê kurmancî fêr dibin. Lewra ev ji bo wan jî bû derfetek. Di internetê de diwarê ji bo kesên ku qet nizanin fêrkirina zimanê kurmancî ev xwast baş nîne pêş neketiye. Bi van kursan em van kêmasyon diqedin. Yani kursê min ne bi tenê ji bo beşa Kurdî ye. Ji derve jî gelek xwendekar, gelek kes tên ji van kursan îstîfade dikin. û ji xwe bi tenê kursên me ne zimanê kurmanciyê jî. Yani ji bo xwendekarên ilahiyatê xusûsen kursa tefsîra kurmancî jê ku hevalên me yên Erebiya wan baş e dikevne van kursan. Ji xeynî van em dersên zimanê Farsî û İngilîzî jî didin. Di zanîngehê. Hala jî mamoste akademisyen Meliktaşê mêvanê em ji mamoste Meliktaşê bipirsin ew ji me re qal bike beraba mamoste. بخیر هاتون سرچه و سه سایه هاتون زنگاه من وقتی ما مستشیامو جگو کما خیلی خزن جبو پرانی جبستان بلاش سوا خاندکارن گلکی خدمت دکن براستی قرصین کردی قرصین فارسی و قرصین قرآن تفسیری گلکی جبو خاندکارن حواله ما علیکاری دبن قرصا ددن براستی اف پرسانه جبو خاندکاران جبو ماموران جبو امی کردی نظام جبو وانا گلکی چیتره گلکی پیشوا دبن اونا گلکی لخاش هم دبن بله. Ana divan kursên ki da en ek alakadar me nişan da me alaka nişan da li ser tefsîra bi Kurdî tefsîra Qur'anê yani pirê milletê û xwendekartên li ser tefsîra Qur'anê hîn dibin. Hîn kî çawan ev ya? براستی ev Kur'an'a tefsir edilir İkram Yıldız mamosteyme İkram Filiz ve dersi ve Armancı'da لسایه کما خیلی خازم داد و درسی گله کی خاشده یعنی براستی کردی بزامن لی سر تفسیر قرآنی آگاهی آنتنه بن بسایه ماموست اکرام بسایه کما خیلی خازم وان آگاهیان هددن و قرآنی جی بسایه و درسی جی هم دبن. Belki Hüseyin, zanîngeha Muş Alparslanê û tevî komela ku di xêratên ve hev di zanîngehê da kursê baş tên çêkirin, di vanekê de bi Kurdî, Farsî, Erebî proje tên amade kirin. Gotinê me ew xwastin evê xewatê me berdewam bikin. Şahin gelek spas li Muş Arpaslanê ji me re ragihan temaşevanên hêja li wê derê kursa kurmancî bi zimanê kurmancî dest pê kir bi zimanên cuda cuda ji her wiha yani zimanê wek bêjin zaravayên yên zazakî jî yê kurmancî zazakî jî dewam dikin li Muş Arpaslanê tabii xebatê wan ji bo tefsîrê jî kursene wan kursa jî bêpere didin xwendevanan tenê xwendevanan yani bêjin ji ber ku vê xebatê jî bo xwendevanên zanîngehê ye em wisa bêjin.